Wengenza kwethu mawukuthi-ke kunamafoni abahamba ngemoto-ke nje kuthiwa-ke xhumana namaphoyisa ngoba yiwo la madoda abulewe-ke ngamaphoyisa lapha-ke ku-M13 phansi-ke kwe-bridge wezifile. Amaphoyisa-ke athi abambe-ke noma-ke abambe inkunzi umuntu obeqeda ukukhipha isamba-ke semali enkulu engadelelanga lapha-ke ePantown. Base-ke bebaleka ngalezi moto-ke ezimbili kodwa-ke kwabanjwa lena wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke Badutshulwe bashona-ke ujuqu abasekho-ke wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi baphawule kanjena-ke ey'nkundleni-ke nalo zokuxhumana. Nangomunye uthi abanye-ke abafunda-ke lolu daba bayakhala ngaphakathi ngoba-ke ama-crush wabo lawa futhi-ke abebaphuzisa. Nangomunye uthi-ke hhayi kungcono-ke ngoba ababulele noma-ke ababulale amaphoyisa ngoba-ke inkantolo iyabakhipha. Job-ke noma-ke SAPS. Mina-ke ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho wengane kwethu ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba hlangana phakathi kwi-comment section. Mina sengiphuma kanje.